ایواره و بخیر بینرین چارپل مدیا ایشب ام برنامه کی تایبت بوارانه به تماشا وان چارپل رانه دوی برنامه تایبت داد دسته کی یا جی کومکی خورته ما دست به چالاکیه کی نو کرنه ناو چالاکیه وان یا جی ناو اکادمیه یک فکرنه ناو اکادمیه خوشی دانینه اکادمیه هیوی هلبت امی جوان بپرسن که چما هیویه و چما اکادمیه او تیدا چپکن دو حب خورتن چالاکوانن وی گروبی وی دستی نه بمرانه میوان منه امی بوان را وی گروبی وی کاری وان و همی چالاکی وان لسر چوا هاتنه باهف چوا ایش که چوا گیشنه انجامه که گوب کربن وک اکادمیک و ناوه کی گرنگه و به ناوه هیوی که او خوشی گرنگه چوا کارینه گیشتنه وی ناوی امی بوان با اخفن میوانه من خورته هجه یکی جه محمد ویسی قلجه لولاته و هر وها موسا دوسکی او جه لدر وی ولاته اش با هر دیاجی بجه مون بخیراتنه سرسره سرچاوا صاحبه نخیره دارن سپاس مالا بله اما هم یک سر از زده و بدم ناسین زده پیوست که پیوست نکن نزانم لحظه بجم ده خورتن کرد چالاکوان سیاسی و اکادمیک از اوسا بجم و هدف وان آرمان جوان لسر داناسینا کلتورا کردی چاندا کردی دیروکا کردی و دهاتا کردی همه جایین کردیه هدف وان لویه از همه یک سر بچم بجم هم بخیر هاتنه و جم همه ویسی قلش دست بکم بجم و چوا وی گیشنه وی فکری و هون چوا گیشنه وی انجامی کرم اخوات کاریش مرا هنکشی رو برد بله از غازم هنی جوار بحثا وی پیواجویه بکم به اکادمیا هیوی او نافشکو هاتی چش خورکری آرمانج کیجان آرمانج او جوانی کرد خسته ویریه از غازم بحثا وی پیواجویه بکم یعنی هر وها وقت ونجی دزانن تل دماغ و تل دیروکا کردستانی دنرن ام بیجن سال 1912 لپایتخت دولت عثمانی استانبولی کومک خوندکار کومک لگالش خور آوا کرد. اف کوم چیز خور کرد بو آرمانش ام بیجن کی جبونا خباتا زمانی کردی که استاندارد ام بیجن جبوی جای کردی ام بیجن وقت دناب برا وان جوانی کرد و خوندکارن کرد تکلیه که دینه اف دشتانش خور کرد بو آرمانش یعنی هر خاصی شر جهان یکم دوی دمید چه بو بشی خباتی وان آستنگ بو بشی لی خباتی وان بگشتی 1922 دومان دی حتی که سیستم کمالیست لوی داره بو سردست و پیف پیش خباتی وان بنید ام بیجن که وقت قدخه کرن هاتن گرتن لی ام نایوی معنی که او قادرو یانا اب کوما وان هات بلافکرن و پیف لجهه خورونشتن یعنی نوک بایکی بو هاتو چو آن وقت دمک درباستار بو دماکو تل یکو قادروی جمعیت هیوی دنره هیوی طالبه جمعیت وان قادروی ندنره پشتی که ام بیوشه او کوما وان بلا بو پیف دگلک رخصنه کرد و دگلک د مسئله کرد جهی گردنه لوما اکادم یعنی طالبه هیوی طالبه جمعیت هیوی طالبه وقت مینا دبستانه که بود در کدورتی ام بیجن وقت کومک انتلیجانسیا کردا آوا کرنن یعنی تو دنر خواندکاری و روشنبیری و شورشگری وقت مینا سنتزه که به هفدو یعنی سنتزه چه کری و درکتی هوله ام جی وقت یعنی تو ام دبینه که دیروکا کردا ارچخواسی نوت وقت بیسکابری گوت هنی نه وقت دمک درباستار افسد سال زیده سر جمعیت هیوی درباس بیجی او باندور سر جواکا کردا سر جوانی کردا هنجی بردوامه ام جی وقت اکادمیا هیوی ما ام نابل خود بر ناوی مجورتی و 22 نیسان 2025 روزا ام بیجن چاپمنیا کرد وی شکلی وی دیروکی ما اب دیروک وی دمید ام درکت و ما او آرمانج وان او میراته وان او آلا وان ما جش خود کر آرمانج یعنی ام خود
میراث خوره و کمد بینن وان روشن بیرا دبینن او تشتی که واشفر کری آرماج ام جی دخوازی که او آل نه بخواره حتی که ام کاره بن ام جی بلند بکن وی آله yani ez dixwazim vî tiştî bêjim yani ez çandê guherîna çandê dişibînim mîna herikandina çemekî çawa ku çem diherike taybetmendiya wê axê materyala wê axê taybetmendiya wê axê xwar dibû diherike lê yani dema ku lê li ku vala dibêjî ew ax ew av dibêjkî ji axa wî welatiyê wek mîna em bêjin çemê Dîcle û Firatê ji Kurdistanê diherike li Şatul Ereb vala dibe lê ava Kurdistanê çemê Kurdistanê ye yani çand jî bi vî şeklî em nikarin pêşa guherînê bigirin diherike dem diherike lazim e ku çanda xwe em jî li ser kevne şopya em bêjin wek ana me behsa kir em ji ku hatine me em ser wê kevne şopiyê be lê em bêjin dewra îsal em bêj ya nûjen ya modern em tişkî sentez çêk û derkevin holê li ser wê kevne şopiyê lê bi dema nûjen yani ji vanat her duya yek kêm be ya nabe her du jî hevdû temam dike mecbûr bi hev re bimeşin hem nûjenî hem modernî û hem jî kevne şopî û çanda kurdewarîtî lazim e ku bi hev re bimeşin îja em bala xwe didin yani bi rastî ser medya çi medya civakî çi fizîkî gelek em bêjin komel û em vê ji partî em vê jî kesê bi ser bixwe bêguma bi rastî jî giş karê pîroz dikin karê gelekî pîroz dikin em ji nê ziwan dişopîn û hevatiya me gelek kesa henin lê em dibînin ku ev komana kêm zêde metoda wan tarza wan nêzî hebe karê pîroz dikin ew tiştekî dine lê tarza wan metoda wan me dît ku nêzî hebe me jî got ki ciwanên Kurd yani lazim e ku em dewra îsal vê dewra modern ya sed sala 21 lazim e ku em rihê ciwana nas bikin em wan nas bikin çanda wan nas bikin jiyana wan em zanibin ku bê yani çawa difikirin çawa tevdîgerin ji çi hez dikin kêfa wan ji çi tê yani em dixwazin em hedef kitle dibêjin ya em xîtabî rihê wan bikin em vê axa vê ala cemiyeta hêvî talebe sibê dûsib em jî emanetî wan bikin wek me behsa ku ça çem diherik û diçi gerek li ser wê kevne şopiyê be yani ev çanda jî gerek em bi wê kevne şopiyê û bi wê fikra kurdewarîtiyê em emanetî ciwanê xwe nûh bikin em wan ji tişnar amade bikin yani ciwanên me nabe ku yani dem zû digihere lazim e ku em yani çanda Kurdî serkevne şopiyê em bi sed sala 21 em vê tarza vê metode em bi hev re wek sentezekê derkevin ortê û em bimeşin loma ferxiya akademiya hêvî û me û em bibêjin ê komêndin ferxiya me cudahiya me wan ev e yani em bi vê navê me bi ji vir hatî bi vî şeklî me ew nav ji xwe derxist û me ev nav li xwe kir û ev tiştana hanî me xwe kirin armanc hanî bo navê jî gelek projeyê me henin gelek diş me danin ber xwe lê bo navê alîkariya me jî hanî ciwanên Kurd heye ji tecrübeyê we henin lazim e ku hanî alîkariyê ku em bibînin ku em vê akademî xurttir bike bi lom hanî bi Kurd û Kurmancî akademiya hêvî ev e yani wekî heger tişkî hûn bêjin dixwaz sewal bikirin belê yani we xwaz ku hûn navekî dîrokî li xwe bikin ku cara ewilê li herçend nav welat nebû li dervayê welat hate damezrandin li welatekî ku jirat got ew ki Osmanlî û Tirkiye li Stenbolê ku wê demê dema şiyarbûna netewîbûnê bû ku Kurd jî dixwastin xwe birêxistin bikin û bigîjin welatê xwe bigîjin axa xwe bigîjin xaka xwe bûî hêvî û bûî armancî xwestin ku ciwanên wê demê li Stenbolê ya jî derekî din ku bikarbin xwe bigîjin akademiyekî vekirin ya jî
کوفرکی کمالکی وکرن بوی کمالی خواستم بگیجن خلق خو بگیجن خورتا و بگیجن او جی کت خواستن بگیجن کردا خورتا کردا تایبه وجی دوید دمیدا او تشتین که حتی نه هاتنه کرن یاجی او اکادمیین یاجی او که هنه وجبو خوا تیر ندید و هون دویجن ام وی کبنه شوپی خواهی درتن و ام ویش خورد خنه سمبول و بوی سمبولا نتوابونه بو سمبولا دست پیکه بو و هون جیج ورد دست پیک کن بله لی به متودا ام بویجه 100 سالا 21 به وی شکلی بالروحی ام بویجه جوان نها نفشی نو نفشی زید بیجن یا به وی شکلی به وی تقدیم اخواست که ام درکبن بوی روحی لی به چاندا نها البته تکنولوژی نه پیش و چیه تلور آنا گوتنه کی دویجی لسر دنیای وی علی دنگه تا چوی وک د کلام کردی گو چیا بلند استنا بینه بلن ها چیا بلند بنجی لهی و بجی تیسه مرفت کاره کسی کو بخوازد کاره ببینه یعنی او گوتن ادی زیده او کیونه مایه اونجی تخوازم بوی مدرنیتان نو خواه بگیجینن و هلبت بهشمندیه کی نتوی خواه بگیجن خورد و کسی مینا خواه راست عین نصه بله از بین با میوان خواهد بینید با موسا دوی زنه که جانم لی کلجان ملجان نکه شخارا راحت به موسا و هنکی از لید نیرم دسته مداجی نها هیا وال پیشی هم از دخوینم و جبو مها بیجن مها گلانه چند پروژه دانیه پیشی خواه تو هنکی بحث هم پروژه بکلی از پاشه بیجم جدا بپرسم اونه بوان پروژه تخوازم بگیجنه که یا جی چما او پروژه اما به هفره صحبت بکن پروژه و مها گلانه چنه و هون تخوازن چه پروژه داینه پیشه خواه اما پاشه باخت باشه ام سپاسیا خود جنابی و چارپر مدی خباتکاری ما دیکن نها ما دو گروپ آماده کریه جبو اکادمیا هیوی گروبک ما سر کارین دیجیتال مدیای سر سانال انتخابتن گروب آماده نجی سر رال انتخابتن لی پروژه می رالی daha neketiye navjiyani da li kare proje mi sanalı da em parvedikin hedi em parvedikin em taybeti ya xala yekemin em ser kovar sekinin kovara av cara yekemin meş parvekiriye em xala jiyana Qadi Muhammed dikin ku çava xurixistin kirine çikirine em dixwazin ser dijîtal medyayê da ev tiştên dîroka Kurdistanê da qewî miye û wekî dîroka Kurdistanê da cih girtine cikî pîroz girtine bûne mîheng taşiyekî yê wekî Mele Mustafa Barzanî û wekî Qadî Muhammed em dixwazin jenerasyona nû pê bizane û tabii wekî din em ser şexsiyetên Kurdistanî dîrokê da em ê ser jiyana wan jî parve bikin aliyê kovarê da ev kovara yekemîn e ya Meha Gulanê ye ya duyemîn em semînera pêşî dixin semînerê me yê ya cara yekem me parve kiriye profilên xwe da ev semîner taybetî ser modernîteyê da ser teknolojî ser siyasetê û ser dîrokê da yê bixwazin tevlîvê ew kê bibin em daxwaziya me jî heye dikarin vî zêde jî bikin ya duyemîn em ser karîkatûrê disekinin ya siyemîn ye ser karîkatûrê disekinin karîkatûr piranî ser ya zaroka be hinekî aliyê hinekî ji bo civanan jî me beşekî dinê ava kiriye ew karîkatûr jî karîkatûrekî ser zimanekî polîtîk û tiştekî nûjen tiştekî em bêjin farxindalikekî nav civakê da nav civana da çê bike û pêşkeve wekî dinên anîmasyonê me hene ji bo me vî anîmasyonê me birîmekî ava kiriye taybetî xwedî zanyarin vî karî da tecrübe ne û kesên ser vî birîmî vê berpisyarî jî digire kesên mühendisin yazılım mühendisine
ev vî karî re girêde kekê Zanyar Altûne em animasyonên çawa em dixwazin pêş bixin. Taybetî em ê animasyona me yekemîn ser cemiyeta hêvî be û ser şexsiyetên wî û rêveberiyên wî be. Çi kirine? Çawa dest pê kirine? Sigiye çi qewmê çima û têk çûne û em dixwazin ew tecrübaya ew xwediyê zanyarbûna wan em jenerasyona nû ra parvekin, civana ra paydakin. Armanca me herî mezin jî ew e. Wekî dinê em vegerandina pirtûka jî dikin û hevalê me xwediyê aliyê zimanê îngilîzî û fransî bigihîştîne. Em ser pirtûkên taybetî ser Kurdistanê hatiye nivîsandin, Kurd û Kurdistan hatiye nivîsandin, em îngilîzî û fransî em wana wedgerinin Kurdî, taybetî Kurdî. Yê entelektüelê me hene, xwediyê nivîskarê me hene, Tirkî dinivîsinin, yê bixwazin jî em dikarin pirtûkê wan vegerinin Kurdî. Eger Tirkî nivîsan dibin, em tiştî wan naxwazin. Tabii bixwazin alîkarî bikin, ew tiştî cuda ye. Wekî dinê em ser realê, projê me realê ez qal bikim, em dixwazin realê çi bikin. Niha ev tiştê min qal kirine piranî ser dijîtal medyayê ye. Ser medya civakî ye. Em me xura xura em bibêjin demekî me xura girtiye, me gotiye em heta vê demê em ê bişixulin taybetî ser dijîtal medyayê û çawa em ê xwe rêxistin bikin. Em ê werin safhayekî, em hatin safhayekî em dixwazin ev akademî hêviya akademiya hêvî bibe kimîkekî qurumsal. Armanca me herî yekemî jî ev e, em dixwazin demên pêş ev karekî durdurêj e lê armanca me ev e, îdeala me ev e, em dixwazin vî pêş da bibin. Şûbe şûbe her bajarekî Kurdistanê em dixwazin demên pêş şûbe wekin. Şûba me yekemîn kesên bi rastî alîkarî bûne vî karî ra, kesên ku dewlemend û Kurdistanî ne, em ji wan bawerin, em ji me re têkilî danîn got şûba we yekemîn em dikarin alîkarî bin, taybetî Amedê, bîro we hazir e û kînga bixwazin. Em nav nadin, em spasiya xwe ji wan dikin. Wekî dinê me bîrîm ava kiriye ji bo xwezayê. Hûn dizanin Kurdistanê de demekî dirêj e şer diqewime. Em dixwazin ew tehrîbata xwezaya Kurdistanê, erdêgariya Kurdistanê dîtiye, daristanên Kurdistanê dîtiye, em dixwazin wê tehrîbatê ew tişta hatiye nav Kurd da hatiye şikandin, em bo tiştî nûjen wekî fîdan, çandin aktivîtekî vî avayî em pêş bixin. Em vî avayî hêviyek dixine nav civakê. Birîmekî vî avayî me ser projeyekê ava kiriye, em ê vê projeya xwe jî bibin. Wekî dinê em sosyal aktivîteyên me wekî dinê em bibêjin taybetî Kurdistanê em dixwazin kamp çê bikin. Rojên helbest xwandinê û stran xwandinê daxaviya me armanca me vira em dixwazin ku hêviyekî ew tişta bawerî nav civakê de hatiye şikandin taybetî nav civanên Kurda da em dixwazin vî avayî hêvîkî dixine nav dilê wan, têkiliya wan hevdûra hebin. Yani aktivîtên vî avayî em dixwazin pêş bixin ku civanên Kurd nebînin bêxwedî, baweriya wan neşkê. Em dîsa dibêjin em nan nebixenîne, em ê heta karê me çiqa meşiya, em ê projeyê me vî avayî, aktivîteyên me vî avayî em ê gel wan bin. Wekî dinê em perwerdehiya kekê Zanyar Altun yazılım mühendisî ye. Ev vî karî ra mijûl dibe dîsa ew perwerdehiya yazılımê de taybetî ser Kurdî. Ev jî civanên bixwazin demê pêş me şûbe vekir. Eger bixwazin taybetî ser Kurdî, ser yazılımê perwerde bibînin, kekê Zanyar vî karî ra amade ye û em jî amade ne, em civana taybet zimanê Kurdî bibe jiyanê da her avayî em bikarbin bikarbînin. Aliyê perwerdayiyê da, aliyên wekî dinê tiştên jiyanî da.
em dixwazin tiştên vî avayî bicivin aslekî. Aliyê dinê da diasporayê da projeyekî me heye ew civanên rêxistinên civanên Kurdistanî têkiliya me ji wan re heye yê Başûr, Rojhilat û Rojava em ji gel wan daxivin em dixwazin kamp çêbikin gel wan lê ev kamp em bibêjin ê zîndî be em wextê me kamp çêkir ê zîndî be bixwazin ku yê bela sêr bikin em dixwazin her parçeyê Kurdistanê de civan vî aliyê diasporayê were gel hevdû. Projeyekî me vî avayî heye di Merşûn da ev proje me zelal be û em ê parve bikin. Yê diasporayê dibînin yê mecbûr mane welat derketin hatine sürgün bûne dikarin tevlî vê aktivîtê jî bibin. Ji me re têkilî danin em ji wan re alîkarî bin em cê me diyar kiriye gelme wekî aktivîtekî vî avayî ji bo tevlî bibe û bira xwe tenê hîs nekin. Yani mixabin diasporayê da her civanekî tê bêxwedî hîs dike. Em ji dibêjin aktivîtên vî avayî hêviyekî civanên diasporayê jî bihêvî nebîne baveriya wan aliyê Kurda da ney şikandin. Wekî dinê proje me herî mezin aliyê aborî de ye. Ev jî karekî dûrdirêje demên pêş de me xwe re zemanekî diyar kiriye. Em dixwazin ji bo aliyê aborî da ji bo aliyê hem alîkariyê civan bin hem akademiya xwe rêva bibin kî em demê pêş de eger em gihîştên safhayekî îster îstemez ji me re aliyê aborî de jî tişt pêwîst bikin. Kesên ku diasporayê hene jiyan dikin, dewlemendin, em ji têkiliya xwe me çend hevra daniye demên pêş em ê giştehî yên baverin em nas dikin, em ji têkiliya xwe ji wan re jî danin. Em bixwe jî hevalên me diasporayê yê tevlî vê komê ne em dixwazin ser navê akademiya hêvî em xwe re aliyê aborî de xwe rêxistin bikin. Kafe, hêvî kafe dibe, em bibêjin wekî dinê yê bixwaze ciwanê tevlî me bixwaze em dixwazin vî aliyê de jî xwe rêxistin bikin. Yani ez ew qas dikarim bibêjim pirs hebin em dikarin bersiva pirsa باور dikim te zav tişt got yani tiştek ku te gotiye bawer bike evkê çi ye bêjin evkê dewletekî ku berrahatî nikare wan kara bike. Pirskirêk ew e yani ew tiştek ku te ew kir yekê jî mesela ev kovera ku hûn dibêjin yek kover çêkirin ew qesa asan nîne du dibe di kovera we da ez ê bipirsim hedefa we kî ye? Arman çi ye? Hedef kîtle ya jî hedef girse ku hûn dixwazin xîtabê wan bikin ewana kî ne? Xortin, jinin, kalin, pîrin hemî cîhanî ne ya jî bez Kurdî ne? Yani divê carekî hûn hedefa xwe di kovera xwe da hûn ê bêjin wala hedefa me ciwanên Kurdin û ew qesa. Lê koverê da wek berê siyasetmedarim ya jî partî û rêxistinê me koverekî da hem behsa dîrokê dikirin, hem behsa strana dikirin, hem behsa siyasetê dikirin, hem behsa nizam çi dikirin. Digot di kovera me da hemî tişt heye. Gelo di êve da jî hûn ê jî wisa dest pê bikin, dewam bikin ya jî hûn ê bêjin wala kovera me li ser vî tişt ye her rejmarekî ew ê li ser tiştekî din be û em ê wisa koverê birêve bin. Ez pêşî ji wî dest pê bikim çunki ewil we dest pê ew kir ku em ê koverekî derxin lê hedefa wê koverê kî ne? Armanc ciyê ku hûn dixwazin xwe bigîjin ew kî ne? û naveroka kovera we dê çend tîtil tê de hebin. Yani bêjin tîtlê wî yekî ji aborî ye, yekî ji siyasî ye, yekî ji çandî ye, yekî ji hunerî ye. Gelo hûn ê wan hemiya bixine nabe ya jî her carî yê tiştekî helbijêrin. Îca ez ji kî ji we pirsim? Kekê Weysî kerem ke Kerem ke?
مها گلانت مخصوص که کواره و کنوشبونا پیشانا قاضی محمد دناوروکا کواره ده ما بهتر بحثا جیاناوی کرد و که بیوگرافیه که مدرخست لی کواره خود و که نگو هدف کیت لیامه يعني جوانم كرده يعني تشجن يعني تشقيز تشخورت فرقناك جوانم كرده هدف كيت لي أو يعني أم دغازة كوارا ما برنگ به وقت مینا هجماره یکم امچام وقت بیوگرافی وقت بحثا جیانا پیشوا قاضی محمد کری دو کواره پیشته امی بیشن قالا میتولوژی کردا بک امکار بیش وقت افسانه کاوای امکار بیش میناک دادن بحثا جیانا جوان حاجو چواج روجاوای ولی ترباسی اروپایی بی ام بحثاوی بکن میناک دادن اوجیکشی وقت خاطر پرس وقت ام بیش قاری خاطر يعني ام كوفارك برنك ام دغازن چاپ بکن درخن بله يعني هر جاره هونه تشتكي بخنه يا او تشتكي و آنها باز کر بیجن هم دیرو که هم چیرو که هم سرپیهاتی هم نزانم چیه هونه وسا اوانا اوید هجماره که دبه اوكي باشه و آدودویا اوی بحثا آبوریا اگر دیجیتال بجی جوارا مالپره کی لازمه جوارا جی کی لازمه و دبه جبوی دهاته کی و کسی و پری و او کی و جی هبه گلو هون جوارا حاضرن یا جی هونه تزه دست بخن از خوازم وی جی بپرسن از و پیشم ایدی ام بنگها وات شتانا آمده دکن حتی بگاوی ام کش بار لسر پشتامه از وره بیشم بله يعني وكيدن اوكو بيسكابري من بعسكر يعني اگر متخوازن اكاديمية هيفي يعني خورتر بك ومزنتر بك لو ما هاني بيدفيا ما باريكاريا بهر اوي اريكاريا بجوان كرد ام بيجن كردين ما فرقناك باريكاريا بيدفيا ما باريكاريا وان هي بله و دیسه است خواستم تشتکدم بشتم مثلا انیماسیونه جا انیماسیونه هم کادرو لازمه که وی بدنگ بکه وک باخ وک نزانم چه بکه کسی وی وسا که بکار به وی کاری بکه هی و آدودیا ازانم که انیماسیون جرا پرکی رند به یعنی هر بیجن دقیقه کی 2 دقیقه 3 دقیقه یا جی 5 ثانیه 20 ثانیه جرا دهاته یا جی مصرفه کی او دبه هونج بویجی حاضرن یا جی هون بیجن امید پیشیده وی پره پیدا بکن پاش امید چه بکن يعني ما افتشتانا قش برنامه مده هيد بروجه مده هي قاف بقاف قورا هاني افتشتانا قورا سورجي قورا بيفاجوي ام بخواج تشنار حاضر بكن في قافي ام بيجن ام جكوفر و سرمدية ام دغازن بعصات تشنا بكن ام في قافي جفي تشتير حاضر وق مرحلة قونا ام بيربشن يعني ام البته ام نکاره هر چیزی وقت جناب واجی نکو یعنی وقت کاری دولته که مدای برخوا یعنی گاف بگاف یعنی وقت قونا ام دغاز بمشن يعني في شكلي ام خوش حال يعني ام تشكي اماده دكن بشتي كو ام بيجن ما كوبار شاب كلو بيف ايدي ام جوي تشتير اماده ان وقت قدرو ام فيج وقت بهراوي و بيش ام بيجن وقت خبات ما او وقت نقود انيماسيون نجر حاضر بان وقت خبات دنجر حاضر بقاب ما تشتانا ضايبر خد جاري كيد ام نكر خو هلبتي وركن بله از لی دنهرم ده او کیوه دا ده کاری و مها گلانه دا مثلا مجاره و عولد و مدرنیته و نتوی دولت يعني دفردا هنا تشوا لهاف بينن في تشتي هم نتوي دولت ونباسا نتوي بونه بكن وباسا اوكي بكن ودويدا مودرنيتو اوكي هنا تشوا بهافا جريد يعني ونتخوازن لوي تش بيجن يعني از غازن في تشتي بيجم يعني نتو دولت يعني بقورا يعني معنوي وتاوي مثلا يعني بتشاوي يعني ام دخوازن يعني چه سیاست مداری کرد ام بیجن آن چون کردی می سر بخوا جدال کردن بحثا
ام دبیجن کی دولت بون مافی کردایی نتوا دولت ام دغاز دولت یک ویش کیابک لی مثلا دولت یک چاوا ام بیجن یا یک سر ناسنامه که یک ناسنامه یک زمان یا دا یک شکل کیدن یعنی ایدی دوره ای سال و سه سالا 21 وی تشتی وی فکری رادکه وی هشمنتی رادکه اگر رانک یعنی مدرنیته بحثامه ام دغاز وی شکلی یعنی او سه سالا 21 او فكرة دولة بوني فكرة نتو دولة بوني تشية او مدرنيته هر ده وقت بهبتوه جريده يعني ام بيجن او نتو دولة ام بيجي وقت شورشها فرنسا 1780 ونهاد يعني او نتو دولة بون او نتو دولة ان يعني جوهري بقدامير السالة 21 جوهري ان جوهري يعني او بيب او جوتن اف سيستم دی سات سالا 21 جهوی کدره به چه شکلی خود گوهراندی هم دوازن بحثاوی بکن یعنی بله بله يعني او كي ودا البت باش مجاري ودا قالك مجار هنا يعني البت بيوستيا خورتي كرد ب هيم بونا تكنولوجيا وتشتي دنجي هي دويدا او كيا ل مجرا او كي جي ديسا مودرنيته سرهل دانن كردا و سياستا كرد از بخواد خوازم گداریا وان او کاب بکم که هدف و آرمان جوا هم خوازن جوی چه درخن اگر هن يعني مثلا و ویج بو چه دانیه هن خوازن جوی چه درخن و هن خوازن جوی بگیجنه که هن کرم بحثای پیشیا کنها البته سمینر ناتیا داین یا جی کنفرانس ناتیا روژه و یا جی او کنبیه لی دویدا وک ریوبری وی کاری وک پروژه جوی هون تخوازم بگیجنه که مدرنیته سرهلدان کرده حتی نه سرهلدان کرده اگر 200 سالی های پاشی بیجی اما بیجه 207 سرهلدان هیه و هون بحثوان حمیاب بکن یا جی نوارو کام بکن و سیاستا کرده جوی 200 سالی حتی نه گیشتیه که و ایرو لکویه هونه چاپ بهوا گریدن از اگر اون بکار بیاجی هدف اول وی چیه تخوازم وی بزن بد بله یعنی وكما نقول سرطاني كرداش دوست حبيبه كي زيادة تربي يعني ام ببيج سرطانا مير جعفر داسني حزار يعني 6 ساله حفته حشتا حتى فيغا فيد بكي دوست سرطاني كرداد تشبي يعني بحثا كواد كم بيشيا ميلاد دان زم چند ساله بحث يعني راست يعني لو ما سرطاني كردا باري ماشي گران كري يعني از ویچ تیپشم هنی مدرنیته و سرطانه کرده تا راستی هنی بخواست کم ویچ تیپشم هنی دما نوجند هم دکارن چاوا بحثا سرطانه کرده بکن بنویسکی به ویدیو آن وقت به انیماسیون آن به کواری به چه شکلی به چه آوایی یعنی دما مدرن دما نوجند ام واسر هلدانا دیروکا کردا قهرمان کردا لهنگ کردا ام چاواج نفشی نور ما قلت که هدف كيت لا ما نفشي نوي يعني ام بيج 8 شهر 15 سالي حتى 6 سالي يعني ام چاوا جوار بحثا سرهداني كردا بكن چاوا قهرمانين كردا ام بحثا وان بكن ام چاوا وان بدن ناس كرنج نفشي خور او نافرو كم زيدا يعني بفي شكلي بفي اوايب يعني ام ورد فكرن يعني هون يعني بخب اواكيدن استجيش تمش بوي مبرسي مگو هون قياس بكن كار سياستا ياجي كار جبو آزاديا ولات و روجه چوابو و چقاسا پیش چو که ماسیو زیدهیوی و ایرو دبی افکار چوابه مگو بلکه هونه بحثوان تشتاب کن دویدا لجبركو مودرنيته بديتنا من و 100 سالا 21 و 100 سالا بيجن 19 و 18 و 20 نمينا هبه بلكي 40 سال بره مرفت كاربو بكلاشكوف شر بكه
لإيرو تنكار يدي بكلاشكوف شربكي تشتدن دركتنا مدرنیته انك بعصاويت كوقتك مدرنيته از بيسم او تبيرامن ياجي اگر معناه كي دن هاتي لهم بيجن زمرا نا يعني وك بنقو هاني مدرنيته وكنقو هاني وك جنابه وميناكتا هاني وندبيجن يعني تشاسان بري بلكي بتشكي السبك وكاري والشركي بكرا شركي نتوي بمشان شركي ملتكي بزبي قابئة دي هرتش قهرية هرتش نوك بري يعني مثلا بحسامة أو مثلا أو أمور المديا تكنولوجيا مثلا بيجن تشبو بقابئة شنه بتشكي أموي أمور المديا يشقر بكاربين وأم كاربن خبقين هدف كتلة يا أخوان أو يعني بحسام بله كيكي موسى تبعثنا كي تشتكي بله يعني النورمال تبعثا اكتيفيتا كير يا جي تشالاكيا كير تشالاكين بيجي مثلا جبو مها هزيرانه هونه تشبدن پیش یا خو هونه سمینار بکن یا جی هونه بس زومه دا تشتا بدن یا جی باوا کیدن هونه تبعثا خورتن دیاسپورا کر براستی از بخواد دیاسپورا زمامه و وان چالاکیا جی من کار سیویل دا کریه بجن کوملا دا و فلان و بیوان يعني قالك زحمتكم هر چار پرچه خورده هر چار پرچه بینه باه و عاد دویاجی جبوی جی دیسا کلفته کی بجن آبوریه کی باش لازمه که تو بچی داویه هفته کی یا دو هفته چه هفته کی لأوروپا اگه بخواستی کامپ کی جرا دنیا کی او پیوستی به هونه نهاد کوید فکرن هونه چاب بکن بکیجا رخستنی بکیجا پره بکیجا او دوی داجی هلبت وقت مرد چه کامپا دوی داجی آرمانج هیا دلوی سمینر چه بن دلوی کمپوزیسیون چه بن دلوی نظام چه بن هون وانتشتاجی دفکرن و هونه چاب سر بکوین از جناوا ترسم البيا وای بیجم نها وکی من دستپیکی گوت هر تش گاو بگاو ام دمشینن علی آبوری دا تو پسکره که من نهاتنه ام خو باورن دما موان تشتا هلدا برچاوی خو ام سر آبوری داش فکرین ام چواب بن چواب خوری خستن بکن امکان شرط و مرچ سوا ببه ما گوری بی فکری و ما گوری بی امکان خو او کر ما گو ام دکارم وانشتا بکن دست بکی سر دیجیتال میدیای پشتا رئالی داجی پروژه مهنه همه سر وان پروژه بگیجین آستکی و کسی براستی دلسوز دیوی ولاتینه دولمندن کردستانی نه کردوارن دیاسپورای ده ام جوان باورن ولات ام جوان باورن او نجمره آلیکاری بکن سوز دانجی آلیا burada استکارمی بیجم yani ترسek viyali tine Ali Rêxistinên Kurdistanî her parçeyên Kurdistanî em vira têkiliyekî me xurte her sê parçeyê Kurdistanê de jî her çar parçeyê Kurdistanê taybetî Rojhilat, Rojava û Başûr têkiliya me rêxistinên civanî heye me ji gel wan wî tiştiyan maxifîn em me gorî rewşa xwe gorî durma xwe em çawa dikarin bikin gorî wê jî me imkan hazir kiriye wekî hûn dizanin rêxistinên civanî da her tim beriya okê aborî da jî dixwazin komîn pêş bixin aslında hedefa va aktivîtê me vî tiştî da em dixwazin komîn pêş bixin yani vî karî da daxwaziya armanca me evet kampê da çi çêbe kampê da em dixwazin destpêkê aliyê cara yekim çünkü çêbe em dixwazin her çêr parçeyê Kurdistanê civan were gel hevdû em destpêkê hevdû nas bikin em kêne çi dixwazin em hevdû nas bikin demên pêş de jî hevra em ê dixwazin awayekî semîner pêş bixin em diasporayê dikarin çi bikin vî avayê ez dikarim bersva pirsava bidim
بله gelek spas. Yani pirse min elbet ku hûn hinekî dim ew kê we hebe ku hûn xwe bidin nasîn bi dîtina min gelek tişt we got û we projekî zav mezin daye pêşiya xwe bi rastî wextê ku we behsa wan proje kir ez nêzîkî 5 sale di jiyana siyasî da me û ê komelayetî nav ciwana da ew kada ez xwe tirsiyam lê ez hêvî dikim hûn netirsin û ji ber ku tiştê we got tiştê gelek giringin dibe were çêkirin lê ji bo wî hema bêjim dewlet nebejî nêv dewletbûnekî lazim e ez hêvî dikim hûn bi ser bikevin û ez ê bêjim eger tiştekî wekêm hêştiye hatiye bîra we ku hûn dixwazin ji ciwana re ji kesê ku hûn dixwazin bigîjine wan aliyên siyasî, aliyên kulçandî, aliyê hunerî ku hûn bêjin ez ê kêfxweş bim lê tiştê ku ez niha ji we bipirsim ev in. Destmala Yani tiştekî ku hûn zêde bibêjin li ser xwe, li ser çalakiyê xwe dawiyê de ku we ji bîr kiriye û negotiye paşê binê hûn ji vir derkevin hûn ê çokê xwe xin bêjin me çawa bû me viya negot xwezî me viya jî bigota. Belê em qala aslında bir vakirina ew proje me nû dest pê kiribû ji bo wî hevalekî taybetî ji pêra mijûl dibe karê rêvîtiyê taybetî karê rêvîtiyê ama taybetî ev kara diasporayê rêva biçe kesên ku welat mecbûr bûne sürgûn bûne welat mecbûr bûne hatine diasporayê kesên ku xwedî zanyarin xwedî tecrübe ne nav rêxistinekî de hatine em dixwazin program ji wan re çêkin jiyana wan çawa yani vir çawa kirin çıkışandın tecrübe wan zanyar wan em fêr bûn wekî aslında ev metoda jî wekî metodekî perwerdeyî ye yani em dixwazin ew kesên diasporayê viya we jiyan dikin nivîskar entelektüel wekî dinê zanyariya wan tecrübeya wan em wekî programekî çê bikin video çê bikin bavêjin gruba xwe û civanên dinê profîla me da sêr bike û tişkî lê derxe tecrübekî lê derxe çita mijbîr bikiribû ew bû belê ew tiştê me proja me xwedaya pêşiya xwe rast e karekî dûdirêj e rast e karê devlet e rast e karên partiya û saziyan e komên dîşteyî ne karên lobiyan e lê ev kar ne zehmet e dem dixwaze zeman dixwaze perwerde dixwaze bawerî dixwaze ew ciwanên em hatine gel hevdû em pir kesin nekêmin lê em bawerin em xwe bawerin em dilsozin em dixwazin ev kara bigîje aslekî em bi vî karî em naxwazin em îdealekî me erê em Kurdistanekî serbixwe û azad dixwazin em dixwazin neteba Kurd rizgar be lê em dixwazin ew Bakurê Kurdistanê da taybetî Bakurê Kurdistanê da ew ciwanên dejenere bûne dûrê kurdiyetî ketine nêzîktayiya wan û Kurda fikriyata wan ew fikriyata wan dûrê kurdewarî ketine em dixwazin wî şîn bikin ew baveriye hatiye şikandin em dixwazin hêvî bidin nego em dixwazin em ê mehek şunda salek şunda em ê Bakur rizgar kin Kurdistan rizgar kin nego sa em dixwazin ew civanên dûrê kurdewarî ketine ew dûrê hebûna milletê xwe ketiye dûrê rastiya xwe ketiye em dixwazin hêvî bidin wan em fêrî wan tişkî bikin û tarzekî nû em dixwazin beecibînin belkî em ser nekevin jî lê baveriyekî me heye îdealekî me heye û em dixwazin heta dawiyê jî em efora xwe ser vî tiştî bimeşînin û xerç bikin çünkü xêştirî wê ji me re tirê nemaye erê partî hene sazî hene pîrozin karê pir pîroz dikin em dibînin lê mesela Kurdistanê mesela hemû beş bi beş e yani
سر سیاست، سر پولیتیکای، سر سوسیولوژی، سر چندنی. یعنی بله ام دخوازن وی آوای بمشنی کرتاسی ام داویا هفتنا خود ام دخوازن جوانین دخوازن تبلیمه بن ام هیوی کی دنواندا براورن تبلی کمامه بن ام سپاسی بله خوشوید. بله لبامج هناك ناف هنا عزيز ورا بشينب هوني بوارا بكبنة باش. تيكلية اللي اتخازم جوارا بيجن چارپل مديا هرگاف چه وقت هم بخوازن بناف چارپل مديا دا هم تکارن برنامجی چیکن و جمرا بيجن ام جبو ما برنامه تایبتی جی چیکن وک ایرو د پشکریا ودا و اوکی ویا وکی دن تشتکی کو از جور جوارا بيجم تنه از بيجم سرکفتنه جوارا تخوازن ام وک چارپل سرکفتنه جوارا تخوازن و از دزانم سمیناری و او کدانه چیه ناوی د یوتیوب و د او کدا اون تکرن ناف چارپل مدیای داجی سمینارا بدن جبو ما پروبلم نینه کون بیجن مهی جارک مهی دو جار سه جار فلان روش فلان طریق مرفت کرا ویجی عیار بکه ویجی لیبینه وکیدن تشتکی که ام بیجن تنه انزانم پرسن بشتاره هبو تنه بو نزانم اگر هوالی ما درجیه دوام اگه هوا پرس بجا تنه تب او کنه تمنی هنه لپرس تنه از جارکتن جورات ویجم جبوه سرکفتنه تخوازنم و بزن بن که ام هرگاه بوارانه نکل پشتوانه پشکریه واد کن ام بوارانه از پشتکره حزناکم از بخواش پشتکره حزناکم لی از ویجم وقت چارپل ام بوارانه و سرکفتی بن ریا و وکری به وک شخص و وک چارپل جی وک سازیا چارپل جی اون کنگی بخوازن ام لگلوانه مالا و آفا تشتکی گوتنی خواهی داویه اگه هبه بکن ام خلاص کن صعب سپاس مالا و هر هفن سپاس بو چارپل مدیا جی بله سپاسیا و جناب و خبرکار چارپل مدیا گلک سپاس بواجی برای بینرین چارپل مدیا برنامه کی تایبتی بو به جوانا را بو پروژه وان هبون خواستم پروژه خود مرا کار بکن و دوان پروژه خود آجی البته وقتی کار دکرن جی جبنی دا پشکری جی خواستن از بخوان گل پشکریه مد ویجه ام بوان رابن جبوی ویجی تخوازن ام بوان رابن به همه آوای و مالا وجی آوا مالا وانجی آوا ام جبوان سرکفتنی تخوازن حتی برنامه کی دنه بمینید خیلی خوشیه بم لیونه چن ام پاشه هف ببینه جز استودیو درنکه و ام چایک به هف را بخونم باشته در چوا